Hello guys, hari ni bro dah beli satu motor baru beli tapi motor second. So ini ialah ZAC 250 SL single cylinder. And actually motor ni murah, boleh kata murah. Sebab apa? Sebab LC bro lagi mahal pada motor ni. Kau bayangkan berapa murah, nanti kita cerita. Tapi kita kena jaga wear and tear dia lah, kena jaga. Bateri kena tukar kan. Benda murah tapi okey lah. Yang penting ialah semua standard, exhaust standard, engine standard, tak kacau. And then condition dia ada ekor belakang. Mileage pun okey, 20 lebih, 20-30 lebih, tak ingat. Okey lah. Kita tengok macam mana pergi tak pergi motor ni. Tahun 2014, mileage 35,000 plus. And then the condition is standard. Okey lah, semua barang standard. Engine tak kacau. And then see, exhaust standard. Ada reflector lagi. Memang tak ada modify apa-apa lah. Aku rasa okey lah, semua standard. Cuma beli ni memang murah, seriously murah. Bagi aku murah lah. Sebab motor LC aku lagi mahal pada motor ni. Kau bayangkan berapa murah motor ni. Nanti aku beritahu berapa ringgit kan. Tapi murah sebab wear and tear dia kena jagalah. So tadi kita kena tukar bateri, and then maybe rantai dia, and then tayar depan. Itu je yang crucial sekarang ni. And then dia punya road tax insurance semua, rasa 250 boleh adjust lagi lah, boleh dapat murah lah, maybe dalam 200 kot, tak ingat lah. Nanti kita survey dulu. And then above all, semua standard lah. Tak ada apa-apa yang pelik-pelik motor ni. So nanti kita slowly akan make up lah motor ni. Okay, make up pun tak adalah make up sangat, just basuh. And then kita shine balik, polish. And then tukar brake level patah, pantai lah nak. And then tukar lampu LED ke apa kan, tambah windshield. Okay, so far okay lah motor ni. Tadi aku dah ride sikit. It's fun bike lah sebab dia motor ni ringan. Okay, sekarang kita tengah servis motor. Biasalah kalau kita beli motor second, kita memang akan tukar yang hitam. Oil filter semua. Hitam dia 1.2 liter je. Kena beli 2 botol lah kalau botol tu 1 liter kan. So oil filter dia pun murah RM10. Pakai Modenas punya. Tadi kedai ni pakai Modenas. So okey lah. Harga motor saya dapat 3.5k. Lepas tu tukar bateri dia tadi saya 180. Itulah dia. And then nak kena tukar rantai, kena tukar tayar. So standby dalam lagi 500 lah kot. Jadi harga kasar motor ni dalam 4.2k macam tu lah. So LC 5k. Cuma LC tu V7 lah. And then mileage dalam 30,000 juga lah, lebih kurang dengan motor ni. Dapat harga 5k. That's why lah ni 250. Tapi dia dapat dalam 4.2k lepas buat semua, tukar nama semua kan. Antara 250 paling murah lah ni kan. Sebab dia single cylinder. Kalau Ninja biasa 2 silinder. ZAC 250 SL. Okay.